Mga babulang yai Secretary juga senang itulah ai kita yang shuh ini. Iramba ai punya yang ini jingilang. Lalu ini kita juga komite senang. Ya ke komite senang ini KAWEI. Lala ini bagian tulang ini jingilang paitbah ini kepor. Dr. Ricky Ejisingkan ilong General Secretary jangka parti bat ilong ketong bagi parti ke lebih pansai akan ika election MP Dr. Bahun ling doktoran lawan ni kelong kami kelong Krishan jangka parti nanta iong Iban Datlin ling dok nonglai ibalang ke ketong jangka parti hangi bat ibalas penengok lut moh walaupun bakla jing lut Yegiwe pakai kertong kiba smir. Jadi kapor ini kampate bangin yo ya jingjot dengan ini KAWEI ya kamelin konstituensi bakam tam lebi hangni kiba ai ke jingkashan ke barat ba. Nanti iba gross per untuk tiang iblong treasurer jaga parti. Nai bagaimana step idon mana hamadan vital. Anto ngempoi berkat kendai bagaimana step berkat to paitbah unwan pada ayu panwan pan snap ya kita nongrem kita pensai jongi kum kenong ilam jangka parti let mana hapo nong spok shisha ano ba ang tente ngam artatin ba kami ke konstitusi kami paitbah pan Krishan yaga voice of the people party yaga BPP aga khat khandai tare pandau no sundong ya kito kalempi kabanyo shailam agi sanpo af dikisnam agi sanpo stam batunta sanpo af pan no sundong yaga to kalempi kabla bo yanga badepi yaga ri badya judge penriu ha kani kabenta kabang itu snow lek ban kum ke judge penriu kabada snow jak burom kum ke jala kabal download iaki baru ake por penginan stang yakani ke jala kai shuh pengindon ngaju on aga por penginyo ke jala ke pura ilong kum tiki khon ke ba ki kme kiba miet ieit kelapan dianglot boleh amar hadian mengiok ia jela berpura shuh tang KAWEI keduksa selong kelolong ke nombak jong ke jela asam shuh berempat yok ia tinggal dulu hadian mengiok yok ia jela berpura di selong kelolong ke nombak jong ke jela Meghalaya agak balan dondot nang hantu ong ke sekretariat madon ong ke yang dorbar bawaan madon ong ki tunat rekam ki head office jom ki